gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga yung kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging angkail. Ay, nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay ko mga agyan ka iti iti aldaw. Saan ka di arumbangad da kay di barangay haul? Mabalit ko mo ti pumanaw ijay no kayat ko. Ay, madi angkail. Ingkakit agin indayon iti aldaw. No adan yantay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Siyak nga rin ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa bali ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggay. Dandanunan da kakitday no sa dino ti ayan mao. Nyamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. Ad-daendan ti kanayon alumangan. Isu ang masurunak. Kanayon kukit din na mapansukunan ida. No adda makasapul kadakwada. Di pala ka agresign da kita asadot. Sayang lang ti awatin da nga honoraryum. Numabalin la ko maasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chip. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ila iji balayda. Makapasuron. Tak-tak mo na dyan inting batingting. Anyamanan ay ati kasurun mo kindi Kapitan. Kanayon, ngawan ito opisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Adda siguro ije balayda. Apay, ijay ka di balayda, ti anti opisina na. Anya ay ati masapul mo kuan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti pirma na. Ngamawan da ijay, batingting. Ay kat papirmaan nantuan, adda ni Kapitan ije barangay haul. Isu nga rod, atak-tak ako naktiam muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. Agsubli pa ilaang, iti sa baling aldaw. Nyamot na kail. Adda ka man nandito indayon mao. Adda mang sapusapol kan kay di barangay haul. No asino ti makasapol kanyak. Umay dito'y ayan kaw. Ay makasapol. Isu ti umasidag. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko arog. Kapitan nakit chitanod kalaang. Gapo ka dita chiptano daklang. Kaslak bulat ti pingpaw agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Ka nagsublimanin iti barangay haul. Ano sa mata isumot ti nakaisang ratam? Kapitan nakrod. Madingang kail. Inton mauma ti tao kan ka. I-report da ka. Ay awan ti makaiturid nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao ditoy. Ay. Di mo maibagaday tangkail. Addam tulat ta makaituran. Ay, anya ka di ti serseripam, kabadong. Awang ka di manan ni Palinteng. Dita opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad? Apay, may sam nga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan na gidya nagsasadaut. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadan. Iso lang, ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo na nga da, no siyak ti on duty. Makapasuron da giti kakadwam nito barangay hall. Idanon mo kadakwada da ita inton umay da. Uray ibagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayat da. Anyat orasan ng kail. Adda ka pa ila di taindayon mao. Di ka di mapan iti barangay haul. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayab kan ka sa kamapan. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasaya ti isungsungbat mawang kail. Apa saan na hustaw? Kaputadan agrekreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haul. Sino ti agreklamaw? Aduda ang kail. Kaya't mo ka di ngayon basing kawal kat di da kan ibutaos.
Barangay hall ka di turong mawin now. May sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka para inteng asinan kapitan. Anya asinan kapitan? Si kaati sinsinan at tao. Awan pa'y saad mo ng naglasto ka. Ay sana ka nalastog pare. Kasurun ko lang ti tao nga awat iti honorarium ngam sadot Mike. Apal mo lang data. Surun kon. Mayat ka di tarik nam nga awat kay ti kwarta nga wan mo mararamidan pare. Anya yati parikot mo tabi biyang ti trabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Umay ka man dito'y. Pirma ak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Nasabat ko ni Batingting dito dalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hall, dadya a kapitan. Baring nagdiritso amapan. Saan man na maisalat dito daldalan? Lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali da yataaw. No adda masabat na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak mo ninamnama kas di taramidin na no agtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sabagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarek mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na, isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, wano kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ita kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan Mike, apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakitak iti kabangibang apurok. Damig igpilan na manok. Anya, kat no iso ti ag-duty ko maita. Kay sumit mok. Iso di na magkukeng ka, ta siguradwag. Awan mga roda na. Alanganin man ang tag-duty ita. Ito no madanon ti panagala iti honorarium, nagsasapad ang ag-duty. Uray saan da mga schedule ti ag-duty. Dahita nga ron ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwata. Ibaunda ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga ron no daduma. Di da mong aramidan ti pagrebenganda. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka nagiti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adda maaramidat. Tamno may kaniti leksyon na kita panay asalot. Anya kumangay taramidam. Dayta kat pa nagpampanunot mo, ti pang saysayangam iti oras ma. Saan lang asyak tagreklamo itaramid na kitang opisyalis? Adu kami. Ordinaryo tayo laang a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay, agpapada tayo amaluklukaw. Apay kumaamaluko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo, ti paggagapuan ti honorarium na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timana na kitang opisalay. Agpaiso ka di tinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayaw. Isumat ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagam. Masuron nga may ni Badong kaw, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak dagiti kakadwak no lumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong kaw, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansa ya? May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti maperdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawan, maray. Maawatan ka, maray. Saan agapaw takakadwak ida, kat ayunak mataon ti madi nga aramid da.
Agreklamo ni Tata Badong, gapo iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang tireklamo dayjay nga ginlalaeng abadong, ket no awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na ngamin ti kamaliyo nga opisyales. Dayjay kaditi ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga matya muna dayjay. Aglalakay lang iti unag t-shirt panda. Awan ta muna. Ay na, addamot am muna kapitan. Aw! Tamakita na nga rod ti kamaliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa'y ti dingun ti daddo mga opisyales. Agperdi day ti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamot nga opisyal. Oh, Aramidom at ipagrebangam kas kapitan. naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, aramidak mat. Anya pa lang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din na kita opisyalis ni Tawi. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tata. Anya ti masapul mau. Kukuan sa mo iti kagawad, jay bulo sa kaldeng iti igit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka nagiti akaldeng. Ha? Imbulos da ka di manen ti kalding da tata. Wen nga raud, akikinamat da nagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, ti birbiruken da. Anya ka di ti aramidam. Makadanon da ito, ijay ilay. Kanayon ko, babalawin da kita ng opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang ti matinong, adda dito barangay hall, kuwarag. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kahit papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan, nagitagtartaray akaldeng iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gapotado ti mula dito'y lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod no maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masuronan ni tata ba daw ang kail? badong manag. Apay nga agpada kayo kani antay, nga isakit yun ni pari badaw. Saan mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalain ka din ni pari badong nga mitisyak. Awan mo timbaga akastang kail. Kaya't kulangi pakaawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot a pari badong tagpakalain. Inton kwan, pinagong tak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag. Papanamanan. Mapanak ijay ilay. Inak man i-report ti aramid dagiti opisyal ni Tawi. Anya, ay nabadaong ordinaryo kala tao. Si kakat ti mapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw ti mangkuyog kanya kamapan kanya Apo Mayor. Awan lat di mor aramidag. Para ka nagiti pada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umawawat da iti honorario, madida maaramidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanong ko iti nga ataw. Asaw saan kail? Ay, adda ka man dito yung dayon mau. Agring kan. Ajajay ko nam. Ingkay di barangay haul. At daim may anaga po iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadagiti kagawad mau. Da kami lang nga tanod ti adda ijay. Na, apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro din na. Ha? Ay, Kastam ka di asumango kadakwada? ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mau? Na. Madlaw adi ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Agururay dagiti taga DILJ. Yay! Kan ti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Anya nga ita, sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Ay, winarningan na kami pa'y Amin kami, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwang mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha?
Timulad dagiti kakadwam. Makita laang uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyaw. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw. Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing. Ni tataba daw. Aw! At dagayam gayam na iti di ay iljay. Imbagahan na ti aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tataba daw. Ay, kasta. Ay, manipod ita. Ay, ibaga kung kadagiti kakadwak, saan kami ngaglanglangan? Saan min salungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramiden yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagrebangan na kasama ti barangay. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo amin ang apo, ana ayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon? Virgie Puglay. Musika! Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.